Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan siganu paribatta bani panurang sugot nerion, pasada hita hurta martonggo mahita. Terpuji marsangap maham Tuhan, isombah kanami bani panurang sogoton, nadop manramot kun daging pakonton dinami jana padokon hanami humbani parmaraan, humbain boy hanami puho ibagas malas nyur bani panurang sogoton. Laniay, banesul ipukah kanami, lahuan nami seganjang nerion. Perlu marondos hanami hubamu, janah ijalohon hanami hatamuin, nagabi panondang ban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jurah merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya maren bani panorang sogot nerion. Nabu isisihan nami marhiteo ni channel itu pon. Hatani nebata nagabiri kapan siganu paribata bani panorang sogot nerion Selasa tanggal 10 Februari tahun 2024 ay matar surat bani buku Yesaya bindu 52 ayat pitu na makatahon sonon. Jengis ni ini atas dolok nahini parambilan na madeyar napatangarhon hadameon mangambilan kon ambilan na madeyar, napabugehon haluahon, na makatahon banision, na ibatamu do bakit raja. Kita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ibagas panorang subuton, talut kita marmalas niuhur tongtong, bani haganupan diar layak nine bata. Totu barita nama diar maai bata alani mangahap kita tene ne batado adop makop-kop janah manromot kon daging pakon tunduita alani ai perlu tumang do bata ganup ari ganup panorang barita nama diar ai si tangaronta ibagas paraguluhan ta si ganup ari. Totu masih perlu tumang bata barita nama diar ai halani mangahap kita tene pitah ne batado hasa nabui peluah kon hita kumbani bage-bage ni perjabulunan ibagas parguluhan taon ay maase anggo halak nalang mangahap bahasa nadop ipaluah iya kumbani perjabulunan seng pala se perlu bani barita nama diar ai seng pala perlu bani barita haluahon ai seng pala perlu bani menangar ambilan nama diar ai halaniaha halani seng pala perlu bani maluah atap lang totu ai ipengaruhi sonaha perlu ni uhur ni marhasoman atape orot pakon nai bata usi songon namar tunangan tene ang ulang holong uhur ni bani tunangan ni sing se perduli iya ahana masa bani kuluh ni tarubih ma dong pehata nama diar humbani tunangan ni dipasingat hubani sing pala se perlu ai bani tapi anggo halak na betul-betul marsiah holongan ulang apalah hatani jarak na dauh gilah doma ay mambahin maseda uhur ni nah ay maase si hol dotong uhur ni lahu pa jupah pakon hinaholongan ni uhur ni ay nah sonay mahita ganupan babay ng nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas parguluhan ta si ganupari sonay mahita ganupan orang pay may mahon barita na mader na pinadas ni parambilan in kumanta. Jadi malas uhur tahap ini paimahon ambilan na mader ay mahala ni perlu ni uhur ta. Hala ni pa malas uhur do tene ambilan na mader ay ambilan na mader ay mamarisi hata ni nebata marisi bagah-bagah ni nebata marisi haguguhon na humbane bata marisi haluahon na humbani ne bata halani ay
Maningon ipataridah kita do tongtong ibagas parguluhan taon. Malas ni hurta. Laho paimay mahon. Ambilan na madiyarin. Hata ni nebatain. Nagabi. Bukal ni parguluhan ta. Ay maase. So kung naisobot ba ni Jesaya 52 ayat 7. Jengis tumang do yatas tulok na hini parambilan it. Parambilan ijon lang pita sibuan barita tumang. Tapi maningon idah kita do so nasa sitong ni. Sanggah na madalan na hema Tuhan Yesus. Mamorsan silang. Marayak hudulok Golgata. Manlupusi dulok-dulok. Jana iparsilangkon ijay. Si taronon do ay bani. Tapi ambilan na mader do ay bata. Alani ay mahataridakan ni holong ni nebata. Lahu manubus dosata. Ay maase. Ibagas si taronon ni Tuhan Yesus. Dalan si taronon marhitehon ni parmateni bani hayo parsilangin. Maningon sirsir mahumani hita. Mangihutkon bukas ni naheni. Asipurini PHP ni hita. Mandopakon bagai-bagai ni si taronon i duniaon itanoon. Tapi di nga kita ma. Doma parlobe Tuhan Yesus. Paluahkon hita. Kumbani uhuman ni dosa. Na mandondo ni parguluhan ta. Ala ni ay. Maningon ibagas malas niuhur do tongtong kita. Lahu manjalokon ambilan na madiarin. Napadamihon hita. Napasonangkon uhurta. Rosi napatotapkon tenger ni uhurta. Kubani na bata si paluah kita. Alani ay maningon do humani. Ipatalar hita humani. Ibagas parguluhan ta malas ni uhurta ay huma. Laho mangirikon bokas ni Tuhan Yesus. Natotap sirsir. Natotap si pambalo si tene. Makorjahon harus ni bapani. So naay mahita humani. Ibagas na mangirikon bokas ni Tuhan Yesus. Gabi si boban ambilan na madir mahumani hita. Agi ija hita Marianan. Asila binroh buwe ni halak. Na mangirikon Tuhan Yesus Rossi. Na mandayhon buah ni pakop-kopon ni hubata. Buah ni idop ni hurni na sunin bagal hubata. Asihita pe lambin marguguh mahumani. Ibagas ambilan na madiar. Nadop marbagal ibagas dirita. Nadop ijalohita. Na binoban ni Tuhan Yesus. Marhitehon ni haluahon tahum bani dosa. Bani hayu parsilangin. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami Bapa. Asi ibagas guluh namyon. Songon bangsamu. Na ibagas malas nyur mangalwalo. Si buban ambilan na madiarin. Itongah-tongah ni sidea. Sesonay mahanami tongtong humani Tuhan. Ipasirsir ham huma. Gabi si boban ambilan na madiarin. Natongtong manaksihon. Bagal ni idop ni hurmu. Nadop makop-kop kanami. Manubus kanami humbani dosa nami. Ase gabi si parupe tongon hanami. Bani gulo si sadokahni-dokahni. Tarpuji maham Tuhan. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Salaman nami rapakon tongko nami. Amen. Oras bataganupan. Selamat pagi. Ando harma sa ganjang niarion. Ibagas malas nyur matongon hita. Makorjahon horjata. Tandani. Naduk mangguluh tongon ambilan na madiarin. Ibagas hahuronta. Shalom.